Ho, ho, ho. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Čaute, tu je Tomi Popovič a Amia Popovič. Pozývam vás štvrtok 11.12. do Hunt Areny v Bratislava, kde vystúpi Rytmus z trolejbusu. Ja tam vystúpim z električky, bude tam Igor Kmeťov, Dominika Mírková, 4D, Mike Spirit? Separ? Separ je pán. Tina, že? Pozveš ich? Môžu ísť za chodce? Zlatko. Hej? A ja mi povedal, že dojdete. Takže štvrtok 11.12. dojdete. Čau.